Liebe Fan. Läks Isabel järgi. Go, tutta! Tutta spinta sta curva! So we have the first racer in the finish line, the shade handed here for the runs in the first position, Julio Calderola. The second position from Czechia, we got the 2 seconds, but still qualifying round, so it's more important. Läks. Brava Meli, alleggerisci! Giusto fuori traccia, poi chiudi. Vai giù, vai spinta! Pozdrawiamy dla prawej 6, Allora Meli, su! Prawie jesteśmy Calderola z Włoch, prawie jesteśmy Calderola z Czeska, zaraz na tredzie Läks, saad mööda. Agata Pesekiova prišla do cieľa na 8. pozícii jazdy. Takže máme cieľ, že prvú Slovenku na top 10 uzatvára Laura Tomasová a Vera Wolchenboldová. So, the riders are going and we pass to the finish line. And we are waiting for the last rider. Right now it's 15 riders in the finish line, and then we move to the first qualifying round. Is on first position, second position from Belgium, Bibi Poli. On third place, Nicolo Ferrari from Italy, Stanislav Benda. Läks, võtab ära. Tranquillo, Santi, tranquillo! Senza sbagliare! Tranquillo! Piano! Op.
beneden. Goed bezig, roep maar. Resti Melissa, legs. Legs, resti Melissa. Blijf. hästi Melissa, läheb, jõuad järgi. Läks. hästi. Läks, Marta. Läks. Läheb, Maria. Läks, Emily. Läheb. Läks, Kevin. Pojďme tam. Výborně, Kubo! Proč se tu dělali špunty, Ondro? Já jsem fotku nesmí. Ale zase jsem první. Läks, Kevin.
Läks. Hästi. Prvi 8. pretekári a v tejto chvíli mi ležia ponuka záver, že bolo odštartované. Margory Bukovskej. Nás zaujímajú hlavne slovenskí pretekári. Läks, Tuku. Kvalifikácie. To, čo vidíte, ten podklad nie je čistý piesok. Je to taká, dovolím sa povedať, taká filcovo-piesková zmes. Drobné kústky, nejak... Läks, järgi. Läks, saad kätte. Gyere, Milán, nyugodtan, pihenj meg mögöttünk, menjél! Szép. Läks, Magnus. Läks, Magnus järgi!